naneshejwe n'Imana mu mutima I wawe. got happy by God in my heart. Nagenderewe n'Imana. I got revealed by God. Imana irambwira ngo God told me that hari abantu bamaze iminsi basenga Imana. there are people who have been asking for barimo God, binginga Imana. beseeching God. Imana irambwira ngo God told me uyu mwaka utararangira before this year ends, bagiye kubona ukuboko they're kw'Imana. going to see the hand of God. Bagiye kubona ukuboko They're kw'Imana. going to see the hand of God. Bagiye kubona ukuboko kw'Imana. They're going to see the hand of God. Kandi ukuboko kw'Imana And the hand of God, nikumara kugaragara it is being revealed. kurashyira inzira aho zitari It is ziri. going to open ways La where there bine are no stanko le bine stanko tista. Hallelujah. Kandi ukuboko kw'Imana And the hand of God, nikugaragara if it gets to be revealed, uwari urwaye arakira. the one who is sick will get healed. Ukuboko kw'Imana The hand of God, nikugaragara and it is revealed. ibisobanye What birasobanuka. has been crooked will come to light. Ukuboko kw'Imana The hand of God kugiye kugaragara is going to be seen mbere y'uko uyu mwaka before this year urangira. ends. Abantu basenze People who pray bagamagara Imana call upon God bakeneye kubona ukuboko kw'Imana. to see the hand of Imana God. iravuze ngo God has said He's igiye kubereka ukuboko kwayo. going to show His hand Ariko unto your mbonye lives. babiri batatu bane. Unto your lives. Fatira mwegeranye. Hold your Fatira neighbor's mwegeranye. hand. Hold your neighbor's Mubwire ngo hand. topic uno To munsi. the topic today. Mubwire ngo kubona ukuboko kw'Imana. Seeing the hand of God. Kubona Seeing ukuboko k'Uwiteka. hand of the Lord. Igihe kirageze Time has come kandi kirasohoye. and it has come to Ukuboko accomplish. kw'Imana yacu For the hand of our God kukagaragara mu ruhande rwacu. will be revealed. Ababyakiriye haleluya. Say hallelujah. Amen. Iyo ukuboko kw'Imana kwagaragaye When the hand of God is being amateka revealed, y'ubuzima arahinduka. the history of life changes. Ukuboko kw'Imana iyo kwagaragaye When the hand of God is revealed, Esiteri yinjira ibwami. Esther enters into the Ukuboko kingdom. kw'Imana iyo kwagaragaye When the hand of God is revealed, ukuboko kw'Imana iyo kwagaragaye the hand of God is revealed. Amen. mama Fayida uhita winjira mu nzu yawe. Ukuboko kw'Imana iyo kwagaragaye The hand of God is revealed. icyangiro kiraguhunga. Hatred goes away from you. Ukuboko kw'Imana iyo kwagaragaye When the hand of God is upon you, uhabwa imbaraga mu buryo budasanzwe. being encouraged by power in a Imana mighty way. yavuze ngo hari abantu bagiye kubona ukuboko kw'Imana. There are people who are going to see Hari the abantu hand of bagiye God. kubona ukuboko kw'Imana. There are people who are going to see the Hari hand abantu of bagiye God. kubona ukuboko There are kw'Imana. people who are going to see the hand of God. Amen. Babiri batatu bari byize bazamure haleluya. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Whoa. Hallelujah. Imbabazi z'umukiza Zamuzanye. zamuzanye ku ncungu Natabitswe. natabitswe ibyaha byanjye amura nari misha yoyibya arafata ransayo nari mu bwishimo ukomeye naramuriki natinze cyane kwita Yesu wampamagara nyuma n'ijambo nari misha yoyibya fatira mugenzi wawe mubwire ngo uko bimeze kose Neighbor's hand and say, at whatever can, mubwire ngo uko bimeze kose at whatever
ukuboko k'Uwiteka Imana the hand of God kugiye kugaragara mu buryo budasanzwe mu ruhande rwawe. Niba ubyakire zamura haleluya. Mubwire ngo Imana iravuze ngo uraza kubona God has said to me, ukuboko kw'Imana, uraza kukubona. Zamura haleluya. Hallelujah. Abari bukubone, Amen. abari bukubone. you're going to see the hand of God. Amen. Ariko mana. Umva, umva gato. Umva mama, Amen. papa, ubona ukuboko kw'Imana Hallelujah. muri vakansi abana baruhutse. Hallelujah. Let us see Baruhutse. the hand of God. Hallelujah. Wagize ute kugira ngo ubatembereze ubabwire ngo dore iko Imana ijya igenza abantu bayubashye. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Sibura nubona ukuboko kw'Imana Yego. mugatemberana n'umwana wawe. N'umwana wawe Hallelujah. azicara kuri bya bibondo n'ibishovari. Hari ibyo nabonye bakandagira bikaka, nakigurutsa wowe uzaba urimo urahekenya Ariko kamushika. mana we. Hallelujah. Niba ari wowe bibayeho zamura haleluya. Say hallelujah. Hallelujah. Hindu isura. Twagiye. Ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye. Ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye, Nyiryumva ngo nubamye. biravuze ngo nyiryumva ngwa nubirana nkusinziriye. Nuko haza ukuboko kunkoraho. Jeanne Free, umuntu yarabirana se akaza ukuboko ari mu kurabirana, Neza. bagiye kumusohora mu nzu, ubukene bwaje, Neza. abana babuze sikorofizi, inzara yateye, nta n'igiceri ufite, ukuboko kuraza. Zamura ibiganza niba kugiye kuza. Hallelujah. Nuko haza ukuboko kunkoraho. Nuko haza ukuboko kunkoraho Kurambyutsa kumfukamisha amavi n'ibiganza. kumfukamisha amavi n'ibiganza. Arambwira ati yewe Daniel mugabo yewe papa kingi we, yewe Anita, yewe Grace, yewe Solange, yewe Frank, yewe Mama Riyanse we, yewe South Africa mugabo ukundwa cyane. yewe Teplete Murorunwere, yewe Berisere we, yewe Jeanne Po, yewe Vode kameramani we, yewe Frank, umva amagambo 11. Arambwira ati yewe Daniel mugabo ukundwa cyane, shyiraho izina ryawe. Umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka, mpagarara mpengurwa. 12 wumve rurangiza hano. Ahera ko arambwira ati witinya Daniel, shyiraho izina ryawe, witinya South Africa. Uhereye ku munsi watangiriye gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Zamurira Imana haleluya. Daniel chapter 10 verse 9, it says, when I heard his voice, I fell to the ground unconsciously and lay there face downwards. 10 says, then a hand took hold on me and raised me to my hands and knees. I was still trembling. 12 says,
Then he said, Daniel, don't be afraid. God has heard your prayer ever since the first day you decided to harm yourself in order to gain understanding. I've come in your answer to your prayer. Receive the word of God. tukomere ijambo ry'Imana amashyi As menshi we clap for the word of God, abakiriye kubona ukuboko kw'Imana those who've received to have the muri hand iri of God teraniro in them, bazamure in haleluya this congregation, raise hallelujah. zamura n'iyindi Raise another hallelujah. n'abateranye natwe Even those following muri us muri Canada are in Canada muri mu Budage and muri mu Bubiligi muri muri Amerika America, muri mu bihugu bitandukanye different countries. Imana ibahereza umugisha God bless you. kubwira ijambo ry'Imana This word of God, mugiye kubona ukuboko kwayo mwiterwa ubwoba n'ibyo mwacagamo ndahanuye nk'umuhanuzi w'Imana mbere y'uko aya mezi arangira agise ukwa 12 before this year la ends, posakuta la guida la distance mugiye kubona ukuboko kw'Imana nawe niba uzakiriye se haleluya receive it, say hallelujah. icara mu kuboko kw'Imana mu izina rya Yesu Sit in the goodness of the Lord. In the name of Imana ihimbaze May God be praised. ndanezerewe kubwira ijambo ry'ubuhanuzi I'm happy because of this word of prophecy. iri jambo maze kuryumva When I heard of this word, nasanze iteka ryose I came to see that every nta time kintu cyakitambika umugambi w'Imana ngo kiwushobore there's nothing that can limit the purpose of God. Imana imanutse gutabara When God has come to break your way, bishobora kwitambika ariko ntibyayibuza things can come to your way, but it cannot stop God from working. reka nkubwire ijambo rimwe Let me tell you one word. isezerano Imana iguhaye The promise that God gives you, ntuzakangwe yuko wahuye n'ibyitambitse you shouldn't be afraid because of the limits ahead of you. ibyitambika isezerano What limits the ibyo promise, ngibyo ntabwo bizabura they will not be then. ariko ndagira ngo mpanure But I want to prophesy, ibiryitambika byose what limits it, ntabwo bizigera bisohoza umugambi it wabyo will not come to accomplish. Imana ihimbazwe May God be praised. Bibiliya iravuga ngo The Bible says isezerano a promise yaramugerageje kugeza igihe rizasohorera tempted him up to kugeza the end igihe of the risoreye purpose, until it came to accomplish. ikizakubwira ko wavuganye n'Imana What will tell you that you nuko spoke with God, isezerano ryawe it is that your kuva ku promise, munsi Imana iri kubwira from the day you're being Satani told, arigerageza Satan kandi iyo arimo arigerageza when you're being iyo arimo arigerageza when you're being tempted, akwereka yuko Imana ibyo yavuze bitazaba it shows you what God said is akwereka going ko to ibyo take Imana so. yavuze ntanzi What God said is ariko going to be guma ku true. birindiro But you should stay where it's guma ku supposed to be. birindiro Stay on your way. umuhamagara Imana Call upon God. icyo yavuze cyose All He says izagisohoza is going to come to accomplish. izagisohoza It's going to accomplish it. Bibiliya irambwira ngo The Bible tells me kino gihe in this time yari umwaka wa gatatu it was the third wo ku year ngoma y'umwami witwa Kuro of the kingdom of Danieli wahimbwe Beluteshazari Daniel, who was being called the yari afite ibintu byari amayobera n'urusobe afata igihe cyo guca bugufi ngasobanuza Imana kubw'ibyo bintu byari bimuyobeye had things that were unknown, but he took time to be humble to God and afata iminsi pray. itatu yo kwiriza atarya atanywa Took 3 days of dry aravuga ngo fasting. nkunde menye impamvu Said I should know the reason. isoko ndikora bikanga Why do I do this and it nkunde menye fails? impamvu I go to the banereta next bikanga What? nkunde menye impamvu mpora mzarira iwacu Why I always nkunde do menye this from impamvu home. I go to natunga the kandi reason. nari tile by my first uncle nkunde menye impamvu I should know the reason umurokore nyamurokore why a real Christian umunyamasengesho nyamunyamasengesho looks alone. iyo abonye urusobe rw'ibibazo When you see things ntabwo challenging, acika intege you don't get ahubwo wicked. yihengekana n'Imana You go closer to your God. Hallelujah.
yiyengekana nayo, You go closer to God. yiyengekana nayo, Goes closer to God. akavugana nayo, You speak with Him. akayisobanuza. Ask God Ntabwo what is acika going on. intege. It does not get wicked. Ucika intege He who ni weakens ikimenyetso ko ntacyo azavamo, in the sign that you ariko will abazi come Imana out as yabo, someone abo special. ngabo bazakomera. Hallelujah. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari, abo ngabo bazakomera. Ku munsi mubi bazakomera, ku munsi mwiza bazakomera. Abayizi, Those who know their God. abayizi, Those who know their God. abayibonye, Those who saw it. abayumvise, Those who had of Him. abo ngabo Those ones bazakomera. are going to be No ku powerful. munsi mubi Even in the bad bazakomera. days, they will be powerful. Korodina we bazagiruta. They will be powerful. Ntabwo bakomera urimo wivugisha ngo papa Hallelujah. bazagiruta. Hallelujah. Fata muzakomera, muzagiruta, muzagiruta. Fa ti pa ebai taiwa Hallelujah. muzakomera. There will be power. Bonyi bagaburira Those who saw it giving them food batazi aho inzira zaca. without knowing where ways can come Iyo from. bageze mu bikomeye When they reach into the hard time, ntabwo bakomeretswa n'ibyo bahuye they're nabyo, not being hurt by what they're ahubwo bibuka imbaraga They z'Imana remember yabo, about the power of their God. bibuka imbaraga z'Imana yabo, Remember the power of their God. bibuka imbaraga z'Imana yabo, Remember the power of bibuka their God. imbaraga z'Imana yabo. Remember the power of their God. Kuba amafaranga adahari ntibisobanuye ko Imana idahari, It doesn't mean that God is not ntibisobanuye there. ko yazindutse, It doesn't mean that God is ahubwo not ni there. ikimenyetso It's a sign. kiri urakoze urakajya mu fata amavuta, fata amavuta. Ntibisobanuye ko utavuganye nayo, It doesn't mean ahubwo that this is bisobanuye ko ejo hazaza uzaba umutunzi. you are going to be a powerful person. Hallelujah. Danieli yihererana nayo. Daniel got closer to God. Mukunda ijambo ry'Imana. Ndibabwire, babwire Imana, babwire Imana, babwire Imana, Should I tell you babwire God? Imana, Should I tell you God? babwire ijambo. Should I tell you? Abarikunda muhaguruke muzamure haleluya. Kamabwire Imana, kamabwire n'ubundi. Let me tell you God. Kamabwire Imana, Let me speak about kamabwire ijambo. Danieli yihererana nayo, Daniel went in secret with afata God. iminsi itatu. Took 3 days. Ibyari bimuyobeye What has been kugira ngo selected abibaze Imana, to ask God kugira ngo about it. abibaze To Imana, ask God about it. kugira ngo abibaze To Imana. ask God about it. Ngo bene wabo The babonye relatives, yinjiye mu masengesho, they saw him in ngo prayer. baramwegera They came closer. kugira ngo bayakorane, So ask kugira ngo bayakorane. Bajya ku ruzi, bajya ku ruzi They went together. Hedekeru, In Bethel. baca bugufi. They Ngo came bagisenga umunsi wa mbere, in the first day, bagikubita hasi amavi. kneeling down. Ndagukunduriye isambu itarumbura inganzo amarugo samitare, ndateteza abayisunda udatinya guseruka rukomeye. Hallelujah. Babwire uko yitwa, babwire uko yitwa, nyibabwire mu mazina yayo. Yitwa Jehova, yitwa El Shaddai, It's called Jehovah yitwa El Niho, Shaddai. yitwa Uwiteka, The yitwa Lord, Ishobora byose, the Almighty, yitwa Nyiribihe. the Ni owner of Imana the ways. nyamana, Hallelujah. ni Imana nyamana. Habwa umugisha, habwa umugisha. Ni Imana nyamana, ngo ni Imana nyamana, ngo ni Imana nyamana. Yongiyo ni Imana nyamana. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yange. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yange.
kanyitambire none birageze n'itambire yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye Fotisa iyo ugeze kuri gatanu inshuti zigucikaho inshuti zitana nawe usigara wenyine usigara uyihendahenda iyo ugeze kuri Imana ibahe umugisha murafashwe Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha gatanu irangira acumekamo gatandatu. He went in for the 6th day. Gatandatu ubwira nta kibaye. 6th there has been nothing. Amajwi y'abadayimoni ari kumuga atari cyo mana urangije itatu ongeye itatu nta nijwi none rigarutse ngo rikubwire hoya nubwige wasenge najwi ryakwitabye igihe rizaza rifite amakuru n'ibimenyetso lapita kide santis encore lami eneta zolegide ne hai topine my fire wito zawi la kuta la binifa God in my fire tolema acomekamo wa karindwi. He went in for the 7th day. Daniel icometsemo wa karindwi. Said I'm Daniel, I'm going in for the 7th day. Imana ntakimubwiye. A week ended without any word from God. Imana none nyifata ibyemezo bishya ngiye kuyitinda imbere. I'm going to go deep in my prayer. Uzabagaba Imana ishaka abantu babona nono igihe bakubite isengesho nakavuvuka bagafata icyemezo kavuga ati nyitinze imbere kwiyezura muziki ari cyo abagabo n'abagore barakiza aravuga ati nemeye kubihara kugira ute tekereza wabihaza tekereza papa ugara aravuga ati ndazi 15 kubitamu abona umusozi wapi nta gisubizo abona nta n'irindi jwi arumva muzi impamvu murengwa mukayicikaho nuko ihora ibavugisha buri munsi niyo mpamvu murengwa uko ubisasa amavi rimwe kabiri itakuvugisha wafata icyemezo wayinambaho ariko imvugo yayo yagakwiye kukubera gukomera n'ibyiringiro y'icyiza no gutera imbere we urajya imbere yayo giripe yaje ikahita ikubwira ngo humura ni igicurane ukajya imbere wariye ibiryo birimo amibe ikakurya ukajya imbere ikahita ikubwira ngo humura ni amibe ukagera ijwi ryayo ukarica amazi iri jwi ry'Imana rirahenda my friend naraye mu musozi kugira ngo ryumve inkovu nama wezo bundi anyishe ndimo mfata amavuta we la pita stidi digide na hadesta wenda kuririye ugifite imyumvire ngo bagiye ikuzimu nihe nta mwobo wari ugikuzimu we. Do you know where hell is? Burakuzamuka mu mavuta urimo uratinzwa ngo nibyo abazimu n'abashita toka satani shitani azizamenyana na shitani yaza toka petifa tindana n'amavuta uzahinduka umunyamavuta tindana n'umuhanuzi uzumva ijwi ry'Imana tindana n'umunyamugisha azagukwanduza umugisha tindana n'umunyabwenge uzaba umunyabwenge nutindana n'umunyabyaha azakwanduza ibyaha zinuka zibukira utindana nawe uzaba wikonegise ku mavuta murimo. Imana iguhaye umugisha wicaranye n'amavuta usangira nayo samura haleluya shimira Imana ho haleluya warangiza ngo ukinutse ngo nararaka ibyo se babirya ba nurakara uzasarura iminkanyari dodani ariko
vamo agasura kazarambuka ubu mwana muto mwana duza murongo zibera mwana duza vuga ngo mwana duza reka mbabwi arabyumvise uzikabyumvishe nukuri abantu barakaye barwaye kanseri z'imitwe abantu bayirakariye baguye mu butayu ntibageze i Kanani ariko abayiringiye bameze nk'umusozi w'Isiyoni utabasha kunyeganyega ahubwo uramye iteka ryo ariko hazamuye. Haleluya. Daniel vuga ngo Daniel ngageze kuri 17 bibutse ibaza iminsi 17 n'amazi n'agatsima kajya mu aravuga ati Imana nubwo shitani ari kumbwira ngo nyireke urugendo natangiye nagenze nirwo runini urisigaye nirwo ruto and the remaining is the few or the small one. Mbabazwa n'abantu bananirwa bagiye kugerayo ku giti cy'inyoni murazi hano ku giti cy'inyoni murazi ngo hari abantu bavuye muri Gitarama mu Ruhango ngo baje gusura umushyitsi Kigali ngo yaratuye hano Kacyiru vuga ngo Kacyiru vuga ngo Kacyiru ngo baza bikoreye ngo baragenda agura tangira kubusimbara ruha ngo bageze ara ku giti cy'inyoni muvuge ngo ku giti cy'inyoni baravuga ati ahantu n'imbare reka twirire impamba yacu ngo bahita biyicarira ngo birire imitsima yabo n'ibyo bari baje n'imitobe bari bazaniye uwo mushyitsi ngo barayinywera baravuga ati Kigali ntitwagerayo ni kure ngo bahita bahindukira basubira inyuma bakora urugendo rusubira mu Ruhango. Aho hantu bahasize ibuye n'ubu yuhagira iryo buye habonetse n'amazi barahavomera muzahage ayo ni amateka barambiwe ngo Kigali ni kure ngo bahita bisubirira mu Ruhango. Dufite abakristo bavuganye n'Imana bari guhura n'utuntu twafi na Roma turimo turabagerageza bagashaka gusubira inyuma. But they get tempted and they wish of turning back. Abateye batyo nituri kumwe bangira amaguru ingata n'akazi kabo ariko abagararanye n'amavuta songa mbere songa mbere songa mbere songa mbere songa songa go ahead songa go ahead. Daniel abona iyo minsi 17 irarangira aravuga ati ndumva naniwe ariko nubwo ndushe sinyiva imbere itamaye itansobanuriye icyo nayisabye. Dore Daniel rero ayihimisha itayiryama imbere. He slept there. Daniel ayiryama imbere. He slept before God. Daniel ayiryama imbere. He slept before God. Daniel ayiryama imbere. He slept before God. Daniel ayiryama imbere. Daniel slept. Daniel ayiryama imbere. Daniel slept. Daniel ayiryama imbere. Daniel slept. Daniel ayiryama imbere. Daniel slept before God. Umunsi wa 20 uragera. On the 20th Daniel day. akiryamye imbere. Daniel was still sleeping before God. 21st day. Hallelujah. Hallelujah. Ngo akiryamye hahandi as he was ayirindiriye waiting for God, agiye kumva he went to hear yumva inyuma ye had behind him hari ijwi rimuhamagara. there's a voice calling him. Hari ijwi rimuhamagara. Voice calling him. Hari ijwi rimuhamagara. Voice calling him. Yewe Danieli. Daniel. Yewe Danieli. Daniel. Ngahita hindukira. He turned. Ngabona n'umugabo muremure wambaye ikanzu ye. Ngo mu maso yasaga nk'ibirimi by'umuriro. Ngo arakenyeje umushumi w'izahabu. Ndetse nk'ibirenge bye byari nk'iby'imiringa. Ngo ndetse muganga ke hari ameze nk'ibuye yitwa yasipi.
twavuze ngo amen. He had the shining face. Ndakimwitegereza And when he looked at him, ngo ararabira. he fainted. Ararabirana ngabera mupfuye ngo ubwiza n'icyubahiro yari afite biravuga ngo bumuhindukira ububore. Was the handsomeness and the beauty Yumva ararangiye ngarangije ngako kanya made him to feel at that time, nkunda Jesus Christ, I love Jesus. nkunda Yesu Kristo w'i Nazareti. I love Jesus Christ of Nazareth. Daniel yarabiranye. Yesu araza trembling. yohereza ukuboko. Aha niho rero nshaka kuvuga Jesus sent a uburyo hand. mugiye kubona ukuboko kw'Imana mu kazi kawe, ugiye kubona ukuboko This is how you're kw'Imana going to see the hand of God in your job. mu rukundo rwawe na sheri wawe, ugiye kubona Your ukuboko love kw'Imana between your lover, you're going mu to rugo see the rwawe, ugiye hand of kubona ukuboko God. kw'Imana. You're going to see the hand of God. Niba nta na sheri ufite uri connect igikundiro ubone sheri. Even if you don't have that fiancé, you're going to connect yourself into it. Hallelujah. yohereza ukuboko, He sent a hand, ukuboko k'Uwiteka. the hand of the Lord. Ni kwita yuko bamusize, It didn't look that ni he was being kwita led yuko away. bamuretse. He did not remember that he was being Kuramanuka led away. kumukoraho, He touched him, kuramukangura, kuramubyutsa. wake him Daniel up. arakangutse. Hallelujah. Daniel is waking arakangutse. up. Daniel is waking up. Kumupfukamisha Hallelujah. amavi n'ibiganza, Hallelujah. amavi n'ibiganza. Hallelujah. Daniel The yegura hands of umutwe. the knees. Ngarangije gupfukama ngo He yumvaga knelt down. digadiga nta ntege. He was trembling. Uko kuboko kubanza mukomeza. The hand. Ikizakubwira yuko igihe cyo gutabarwa cyawe cyageze, This is when you're going to know that you come for uhita help. ukomera, wumva imbaraga, You get encouraged. wumva amavuta, You feel wumva power and ibyishimo, anointing. You feel wumva happiness. umunezero. You feel joy. Ngarangije aramubwira ngo haguruka, yewe Daniel mugabo, Told him, haguruka wumva amagambo "Raise your ngutumweho. and hear Ngo the Daniel words of ngahaguruka speaks into atengurwa, you." atengurwa, He was trembling. azigimira. He was Daniel trembling. atengurwa, He was Daniel trembling. He was trembling. Daniel He was atengurwa. trembling. Hallelujah. Iwe Daniel iwe Daniel Daniel was aratengurwa. trembling. Daniel akumana yanjye. Hallelujah. Daniel arimo aratengurwa. Hallelujah. Daniel is trembling. Ngamaze gutengurwa ng'Imana iramubwira Yesu amuga ngo Trembling. hagarara wemi, Jesus told him, uyu stand munsi ni straight. uwawe. This is your day. Uhereye ku munsi Ever since watangiriyeho you started gusenga, praying, kwicisha bugufi being humble, no gushishikarira and even to feel gusobanukirwa being imbere y'Imana yawe, before your God, amagambo yawe your words. yarumviswe. You are Tega being amatwi, heard. hano reka amavuga ijambo rikomeye. I speak something powerful here. Noneho kuko yayitinze imbere, Because he went igiye deep into igiye him, kumusobanurira impamvu he's going to explain the umunsi reason. wa mbere yabwiwe n'Imana The first day was yuko being asubijwe told by n'ibicemo. God that his Umwaka will washize abwiwe n'Imana The year yuko ended asubijwe being told n'ibicemo. by God. Umiya Your answer that did not Tolesta pass through. protestante before Hallelujah. agiye kumusobanurira, He's going to agiye explain to him. kumusobanurira, He's going to explain to him. aramubwira ngo Danye, He told him, Daniel. aramubwira ati Danye, Say, Daniel. nuko ijwi rye ribaye nk'umuntu umwe ujya witaba kuri telefone ngo karame. Imana ishimwe, Imana imumugisha. Igiye kumusobanurira, iramubwiye ngo uhereye ku munsi wa mbere Beginning on the first day, wicishije bugufi you became humble imbere y'Imana yawe, before your God. amagambo yawe yarumviswe, Your words were being heard. kandi niyo ansanye. And this is why I have come. Ntutinde, You shouldn't fear. ntiwihebe Don't be worried, ko byatinze. for it has stayed for long. Umva icyari cyarabaye Listen what has been happening. ugisenga ku munsi wa mbere. As you have been praying on the first day, Wibuke ko Imana yakubwiye ko igushubije. remember God said He
had answered. Gaburiyeli naramutumye I sent angel Gabriel. amanukana He ibisubizo came with the answers. aca mu kirere kirimo abamedi n'abaperesi From the cloud that had a lot of temptation. aca mu kirere From the cloud. aca mu kirere The kibi cloud that had abamedi n'abaperesi a lot of baramufata temptation. mama umva ikintu gitinjije ibyawe we abamedi n'abaperesi The Medes and the Paris people. abamedi n'abaperesi The Medes and the Paris. bafashe daniyeli They took Daniel umunsi wa gatatu on the third day. warangiye tuzi ko byakugezeho And it, we ariko knowing that daniyeli he yari got the yafashwe answer. sorry yari yafashwe gaburiyeli yari yafashwe Angel Gabriel yari yafashe was given ibisubizo answers. byawe gaburiyeli yari yafashwe atariko igihe bagusigaga When they left you, igihe bagusigaga when your colleagues left you, ukiyongezamo uwa kane you went in for the fourth time. imana yahise ivuga ngo uyu muntu ko namusubije kuki ashyizemo undi munsi I wa kane answered him, but he's ngo coming for the fourth day. twitegereje When he looked clearly, twitegereje when he looked clearly, dusanga gaburiyeli yafashwe we found that Gabriel was mu gihe being wasengaga called. As you were praying, mu gihe wakomeje gusenga as you continued to pray, twari twatumye marayika we mikayeli had sent harimo arwana intambara Michael. harimo arwana He was fighting. murahari murahari Up there. murahari Are we there? murahari Are we here? wasamuye harerura ko ntacyo bitwaye Why can't you raise hallelujah? ongera n'indi ntacyo bitwaye Hallelujah. lostileba entostinko lebin emaifo Hallelujah. igihe wacomekagamo wa karindwi As you went deep into the fourth day, mikayeli yari mu rugamba Michael was in the battle. Zikura. avuna yavuniraga mu mavi afata ikimedi pa afata igiperesi pa ariko umva ijambo imana ivunire mu mavi byabarwanyaga ibyatumaga mudatabarwa All that has been imana ibivunire mu mavi niba ari wowe ugiye kubigukubitira zamura haleluya receive it, say hallelujah. iyo nasoza iteraniro numvise imana ndayumvise Hallelujah. ariko ku munsi wa 10 yari akivuna On the 10th day, niyo mpamvu byatinze he was still fighting. ngo ariko ku munsi wa 21 But on the 21st bose day, yari yabarangije inzira ibonetse he was done with all the temptations. none akira ibigiye kubaho Now this is what is going to happen. aramusobanurira Save it. byose ngo nibizaba mu minsi imeruka He irabimubwira explained even what is going to come towards the last day of the Daniel. world. daniyeli arakira Daniel received. ataha ashima imana He went thanking God. ngo ageze imbere ya famiye ye Went before the family. ubwiza bwari bumuriho bw'imana The goodness of the Lord was on abantu baramurebaga his bakamutinya face. byatumye daniyeli asobanura ibintu bikomeye Daniel explained byatumye powerful daniyeli agira ishurirwa things. ridasanzwe Got a very big byatumye daniyeli aheshwa revelation. agaciro Was being kuko valued yatindanye n'imana because he went deep with God. ndagira ngo nkumvugane nawe aya I want to masaha speak to you this time kubwira ijambo ry'imana mu for izina rya this yesu word of God in the name of Jesus. imana iravugana nawe God is speaking to you. wicika intege Don't be weakened. ntabwo ari wowe bibayeho gusa You're not the only person na who daniyeli is somebody. byamubayeho It also happened to kandi Daniel. yarakiranukaga kukurusha And he was so much kandi righteous than yarasengaga you. kukurusha He was so prayerful, better than you. wiyicikaho
Don't go away from yigaruka God. imbere Come back to Him. ngwino uyibaze impamvu Come and ask the reason yakubwiye ntibicemo as to why He said that He did not uzasanga come from this. ari ikirozi cyari cyaritambitse It might be the witchcraft uzasanga ari hands, amagini yari It might be yaribyitambitse the ariko demons, gusenga kwawe but your prayers uzarangiza byose are going to end all aramubwira ngo things. genda amahoro Say, go in peace. yari Kristo umwana w'intama w'Imana This was Jesus Christ. bavuga